To join Sompa first service. The Bible says we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, powers of darkness. Powers of darkness. Should I send say any honam ni moja na enya? Iye ni tumidie ni peni ni ewiemo tumfo ena enya. Na watchi wo hoyi encheba anso emonsem no dawson. Empenyimfo se edebia ebodin se dano se yante asem bone a yechire. Sanso na Yesu kano metu asem papa no tinsin yimaduasa ena no se debi obodin se dano bone dos wodenmo. Yes. Yenti na Sompa first service wo ho. Sompa first service aye bra ye da otumfu nyankopon ase. Yes. Aye bra ye to dem ni nyina de shawrade nyankopon sa. Aye bra ye srewrade ho moburu hu ade nyame ho adoye nyame ho moa. Yes. Ono nya ne esan ye bra ye bompai so obonefo ne hihye ye wo demu no nyina mu awrade mpenguma ye. Onyame ba ko be ya. Entifa wo smartphone no na like Sompa page no make Facebook e ya share link no ma afoforo enso so enfollow bi. E ya fa comment so ebra. Mo person mo share e wo TikTok on de e ya bosi da worship center obi share e wo TikTok. Ye ma wachi ma wa ha ma wajo. Eba Sompa first service na so. If you say 1 hour share no tie ye e wo US Canada ne mpotem ni nyina e midnight. Na 1 hour share wo tie wo Japan ho nyina so ye afternoon. And na one so share every Dubai ni Oman ni nyina e mid morning. Na one hour share e wo UK e London ni Oman Ghana mu de e morning. And then mechia abrane kwabranfo nyina mechia chia no. Erade no wo adini ye kwasemo. Erade no wo adini ye kwasemo. Enye ni penyina na anya ne se ne wanya ne dabi. Onyankopon na hu mmobro ne na doye no ebi aso wo so. David say yekodai ne yedade chien na Erade nsa kutaye. Psalm 91 verse 11 or say na mahyem mabofo ama. Se onhwe wo so na oho amase. Leche se wona oho ba asem ni nyina nyame abofo no ebi anko wo nche yo. Nyame anhye na abofo no ama wo. Enti se yehu adechinye se yehu han na yehu adesanya. Leche se Erade ni ye na dini. Leche se Erade abofo no aso yes. Nyame adom ne bambo no ebi aso yes. Anopai ebi tinisu. Ebusian bi bob bana. Ebusian bi sibofo tu. Obi kwa koda no wapomoden. Anso ade chin wadane yarefo. Ye shafi ase na nipa bi wapomoden chen. Sabre wadane yafo. Ebi susu ewugu. Yes, be. Ya deposited be body wo mortuary. And so she de ready ayama. Jesus. O yare da ho nyina da so ti ase. Ukru ya de. O yere ya de. O mane ya de ni nyina nyame abom ho ba. Onyame atom no do so ma wo ho na mere mo.
Yentina Sompa first service sorry. Na frɛ wabusuafo frɛ wadɔfo sɛ nyame somafo nyame akwa ne ne team ne nyina ba enti ma onye den ma wona na Sompa first service enye TV ana radio program kweke na ye program nyame tumi ne na ho den edi akire ye catch us ye numbers ne nyina so ye WhatsApp line Oma ye haya ye be ade wo platform no so na Nyankopon asema ye ba fidie so ye no kanyina ye wi ye kuchiri ni nyina kogu ho na wo so wahwe so na etoda wo so o de open references bi wo nyame asem no ma o de abompa ye jira nyame asem so Psalm 104 and 5. Psalm 104 and 5. Psalm 100 verse 4 and 5. Psalm 100 verse 4 and 5. Yenti nyame asem. Monfa aseda enshen na pon kese mu. Na monfa ayeye mra na banwa so. Mona na se. Monhira ne din na awurade ye. Na nadoye ewo hoda na ne nokredie koduru awon toto so nyina so. Enter his gate. Enter his gate verse 4 no. Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him and praise his name. Yeah, here verse 5 no. Or say, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Ye bompa ya ejire nyame asem so ade awurade ase ne bambon ne bia so ye so ne hwese ne bia so so e bia so maso obi man so ho akwantu mu ho open your mouth and thank God. Thanksgiving time asafayade epemo omade asida oma asida awurade eda wase tano penso ahwenso anopenso Abo Mahopa, where you must see any idea in Suriname. And I want to know whom bro I can see ever in Swa. Then I know pay Omaka Sassidan can do, Omaka San Monam can do, Omaka San something. Already a Padasa is true, and still sorry, I know what Wabasa Ibrahim. And I want to know whom bro I see. And I watch you free, what you free. What you have for is what you have for Amanium, what you have for saying, that's a trauma that we took to be a Motsana.
Ikadaban Sadababa, Ibradaban Sura Papa, Ilapalapa Subradaba, Ikadabon Sadaba Rata, La Palapa Kadabon Subradaba, Sadabadabadabadaba Bradaba, Rapa Papa, Ilapalapa Ibadaba, Isadabadaba, Ibradabadabadaba Bradaba, Ikadabon Subradaba, Ikadaban Sadababa, Asaforado, Wahuma Barabari, Wasaya Bayo, Amania Bayo, Wahau Bayo, Frank Emerson Fire, that Christian, watch us to thank for your guiding Karawa, no Pramawama, Tumano, and one Tumaya Casansia, Yakasasidu, Yakasamu, Yakasanasu, upon a front to Yamanamai, that's what watch your friend, what Radwama Tuma, Nebrama Sibayo, Edmonam Yama, Edmonam Yama, Officer Upon the Sabrans, Officer Sabrans, Officer House Sabrans, Officer Manu Sabrans, and what I one Naya Braboma, Naya Dian Monama, Naya Dinasema, Naya Tuntama, Naya Kamfama, Naya Siso for Yakopa, what you are not you, what you are not you, what you are not you, Kadaban Sadaba, Bradaba, Rapa Papa Lapa, Sadabu Siradaba, Sakatata, Ikadabu Siradaba, Sadabadaba, Bradaba, Rapa Rapolopon Sadaba, Irakata, Idabadabo Siradaba, Sakataka, Ikadabu Sadaba, Ikadabadaba, Rapa La Palapa Sadaba, Ratata, Ibabu Siradaba, Ikadabadaba, Jesus. Safina Otiene Ahomache Anopeya Sompa first service and a doubt to Funya Copance. Bible says Yakuma Buya Fa, intimate pink cordum Aduma in one anymore. And now no pay a catcher radisa on Shosha Yajunimo Yakumamu Yesusu Yum from so dear be a ya no tea a friend and no pay. On ye and sworn, and a year who named the Munyam was a bonnet quantity and ye yanko pontem. Ye James chapter 5, so verse 16, so that they are sre radical bonnet fache. The monkey come on from so and say monkey come on from so and church them home. Now when you empire mamma, home home was some of your dear, was some of your dear. Only partner at this day more dinner to me and your mother. Only partner verse 16, or say therefore confess you are saying to each other and pray for each other so that you may be healed. The power of a righteous man is power. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ye bomb paye a jenya sem so sem from so be a ye bushia aye ye nuanmu aye ya ye hunya me ni munyam no yesu moja hwego Calvary ehore ye ho enti ye ho wo yesu dem confession time. Open your mouth and pray. Yes,
name of Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Amen. Say o follow some perfect service. Yes. Ebra so say yetie onyankopon asem. Na ye so e de bompire. It's time for the word of God. Ebra so say yetie onyankopon asem. It's time for the word of God. See, some perfect service say ye ba. Asem ba ko penny de bra hwefo ne tiefo. Say jai o haw ni nyina mo ma urade na awurade peye jai wa manye ni nyina mo ma urade na awurade peye edie na urade ntimenye. My God. Say okay Genesis na no obofo no bisa Sarah say so bibiye onyankopon yona ana to onyankopon so obesan yade a ontimensa nyankopon se obema wa wo ba ontime ma wo Abetumi. nyankopon se oba na bronsam afa no mu no obeje na firi bronsam se ma ontime nye no Abetumi. nyankopon se wadwuma na ase no obeye ni ye a ontime nye ni ye Abetumi. nyankopon se usika sem ne wadwuma sem a esei usika ne nyina hye wadwuma na esei waware ne uku nyame se obeye ni ye a ontime nye ni ye ana Abetumi. na adentina onyai ho haw ni nyina mu ma awurade eno be hwe ye obetie na pomoden ye friends My God. na boafo nyina adwuma esei Yes. ne ma soso omunuama aye besi basa ka onya pomoden po akode bekwa kodi pa ne nuama wakra fi obi ma se obi kuro su nyina eye basa Kasem. company wa bie soso ego ni hose no nuama egu mu nyina esei Yes. obie ne shop so ayento ade ni panso so ode nuama ma won so omo ya fa ni sika di mesi jani nyina mo ma urate na awurade peye obi so hwem obi tie wo se matobone mu papa me pese me ye mintimi nye o ma tobone mu ukura tobone mu o yira tobone mu Yes. wasa akoto abusuan bone mu mesi jani nyina mo ma urate na awurade peye ohini bia utim ohima wa wakonya sofo na asole tia wo Yes. osofo ministry no asafo no baby e apostu wakono o baby bi owo no if emuni pampo na asole tia wo Kasem. baby to David o se wona ma meni o mo bo anan ko nyame fie mpo na asole tia anything e se jani nyina mo ma urate na awurade peye na otwetwe mu no me no kasa fa sama me two days and never again na wotwe de me no kasa afa God of Miracle. nyame a oye ensankyerene nyanko Nyankopon. eye nipa fi se ye nyankopon na ye som no oye nyame keke se nyankopon no
omade ni hobem. Yes. The asɛ no ɔfa ni ye. Akwasem. Saa nyame na me kanfo no ma. Eno ame no kasa kyerɛ sɛ duru baabi. Ono Nyankopɔn ma nipa empempem aduane die. Oh yes. Omo aduane anopa ne anwumere. Oh yes. Na enura no mo amutie ye no. Otimi ka sɛ nipa bia tase be olonka. Tase de obetimi edi. Yes. Ti Nyankopɔn yo nipa omo obibia omo kakra bi omo de beson. Na nipa be say 2 to 3 million people no. De bia nyame mo aduane di. We kire say onyame ye God of provision. Akwasem. Nyame ni wo. Yes. Na mi bisa okura say. There is saying ben. Silver ben. Ena nyame de ye aduane a. Osofo so nipa over 2 to 3 million people. My God. Nabuchi aben kura ni besi so. We na kire say ni hu ye hu. Nyame no. Yes. So obenya no mu agidi a. Hey. Emra wa paba. Yes. Na wani da so asa. Na nipa nyina sere wo no. Sa abre na Nyankopɔn kire so yo Nyankopɔn. Yes, Lord. Ene nipa bi a wo ye se wo be boa won. Ene wa ma wo sa si fom. Akwasem. Nipa bi o so leti o ka wa chinsem bone. Ko benya ka wa sere no wadi na. Eye nipa bi a wo do wire hye wo mu. Nipa bi a wa boa won pen. Sa nipa na wa dan wa tanfo. My God. Na yeso nyame a. Oyen senkyere ne Nyankopɔn. Yes. Ena ye behwe kwan Nyankopɔn bi kwan to baby bi akwan ni. Ye Exodus chapter 14 verse 9 to 22 e wakakra sofo be content mama he. Na mezimfo 18 Falo nti ase na waponko nyina ne na ponkofo ne dom no na obeto won se wakyere staban e wopona no a e kire P Hilot a e wo ba sefon anim na Falo bene no Israelfo no mema won ani so na hwe na mezimfo edi won achi eba na Israelfo no suro pi na osufre Awurade na oka kire Moses se adamna eni mezim nti ana wafa yen abaha se ye mewu esre so eyi ede enti na waye yen se yi se wuyi yen efri mezim ba yi enya asem a ye ka wo mezim se jai ma yen so mezim no enie efri se eye ma ye mom se anka ye so mezim se ye bewu esre so na Mose ka kire oman no se munsuro munyina pintin na monhwe Awurade nkwagye a wode be kire mo ne na mezimfo a muhu onne yi munhu om dabiara dabio Awurade be kwa ma mo na mo de munye ko na Awurade ka kire Mose se adan na wusu freme ka kire Israel for mo nko nanim na wo de ma opoma no so na tene wonsa epo no so na bai mu na Israel for no nante asase pese so emfa po no mfimfin na me de hwe me primfa mezimfo akoma na wabedi won achi na meshe manim onyam ewo Falo ne dom ne nyina ene ne nte ase na ne na ponkofo no eso na mezimfo no anhunu se menne na mezimfo no anhunu se menne Awurade se mahye mani onyam ewo Falo ne nte ase ene na ponkosofo no eso ene Nyankopɔn bɔfo a odi Israel dom no anim no etwe ne ho bedi won achi na mununkum dum no efiri won anim begina won achi na ebefiri mezim dom no ene Israel dom ne ntem na eye mununkum ne esum na enso ema han anajo na ama yenum antumi amen yenum anajo no nyina na Mose tene ne nsa epo no so na Awurade de epo yemfra ma dende ma epo no kɔ anajo no nyina na odane epo no ma no ya asase pese na ensuo no mu ebaye na Israel for na masase pese so fa epo no mfimfin na ensuo no ye won ofasuo wonifa ene wo benku. Hallelujah. Amen. Ene die na esu kwan ewo wabrabom. Ene nyame ye nsenkyere ne Nyankopɔn. Oh Jesus. Osofo ye ne janom free Misrim asase so pe se woko Canaan won bosha asase no so. Ade baako a esi won kwan ye di kan eye pokoko no. Yes. The Red Sea. Ene wadu a umpanyi mfie so. Akwasem. Ene awade si ukwan. Awo esi ukwan. Yes. Ejumasem esi ukwan. Yes. Ene die na esi ukwan. Daya boni si ukwan. Ebusia boni si ukwan. Nipa boni fo si ukwan. Yes. Abayi dom ne kabre cheche fo si ukwan. Yes. Nipa boni fo si ukwan. Jesus. Na ade si ukwan osofo enya ade a eya de keto. Dabi.
ade esi ukwan enya de a eya de ketwa Yes. obu ho ni papa na esi upa ni pa Goliath ena esi ukwan Sorry. so for Goliath na etimi ma ohimpo sola oyokofo onene dom etimi koda yuremu ewo value of Eli na fuwa mako aduanan 40 days 40 days na ohene da yuremu na Goliath yi be bomu na Israel for ho popo eneni pe bia sole ewo busuan wo firim Yes. ni pe bia sore osofo so no no hye dade batakari na we dance asol di kire David ewo kona no osip abrante me wa fa se menana ontime ne nko ono ye okofo firi ne mofra ase na wo kom nipa ene ye woni pa mo tebusu mo kom nipa bre nipa se nipa hye bre se nipa no de ono na waso leti awo Kom ya che. ye woni pa o say ade say adwuma say sika say amafo hye bre also for ministry ye woni pa o mo soliti asore bra soli ase obra soli na ase wia wo ho ana so for waba wa asore wo be ka se wanya dom wanya nipa o how na abeto no praise him the Lord. Hallelujah. Onyankopon yi eja no free Misraim so do won ko bosha asase no so osofo o ma won ne so atamfo don na eba no o hwe won nim tenten so a epokoko no na da ho benkum no ye bepo ni fa ye bepo okọ won anim a enko okọ benkum a enko ni fa o sa won achi so atamfo don no ene eba ene obi yes ofafo a wafa bia ni ho no wafre no Yeah, bio. when ofre na bebo bia ni ho ene bibi si ukwan obi investment na wa ye no bo a nipa wa form adwuma no mo no mo si ukwan omo no mo ma won ko Yes. obi hwe obi ti ono an yire na esi no kwan obi ani kunu na esi no kwan ono an ma na esi no kwan I don't want this ukwan my God bro no bia obi akosi dan wo so kuro bia nipa bi akosi dan nipa ko bia adwuma wo so nipa bi nyamede ministry akopie so emu ho kuro mu ofo nipa ene solidity Jesus ebuso bo ye ni yi wom Da bio. kuro bu ho a ye mpeja wom Da bi. ene de na wo so esi ukwan na ene kisem ne se onyame ka kire o man so mo nko obanim Moses mani poma na so ankosi wow Baby. nyame na nkasa di epueyam flama the east wind nyame man de to me that ena epo no mo baye ena yesre wrade se o ma poye flama bi o ma na ho oden emwaye onso die na esi ukwan oso for ohwa amafo ma ho fe nyame mo animu nyam echinyam enyam nyina omo nya bi ye ka school so a omo akomo ne ngoma aso so omo nyina na sambo aware omo nya bi omo samho adwuma omo nya bi obi hwe me obi temi ne ma nyina ya adane ayadefo obi hwe me obi temi ne ma nyina ya adane kobolos ne ma nyina ya adane wi ne cocaine ne tramadol nom ne ma nyina ya adane adwaman jantra die na ekoso die na esi o ma no kwan my God obi so hwe me obi tie me obi mais obi kuro so wonko okrata sem o credit hours nyoma de sika bre obi a nyoma peja na nyoma asa ye bisi basa osofo obi so se ma be ministry ma ye de ma ye bia aso nyoma ko ye nyoma sini pa kwan eniti na Sompa first say ja ni nyina mo ma rate Na awrati baye. Mose ka kiro man say mo de munye kom na mo hwe nkwaji a Awurade de be ma mo my God mo hwe nkwaji a Awurade de be gye mo nei na atamfo mo hu wo nei oh Jesus mo hu mo bio mo yes Lord na Awurade ebeko
Amen. And then you catch a radi say a radi adibi AC a quine. Yes. AC a shepherd quine. The fire me who dear new home. A radin kumaya. A radin muaye. A radin yisad any frocas. A radin. A radin nano pay. And nano pay. Yea. A riana jufay. A biara. AC me shepherd quine. AC me shepherd. Remember Bushia. Remember Sem. Sem or day. What dear. Mawadi sika sem ne ya brabo abate awade ma utumi no po yam frama ni ade no fro awade tibu ame awade koma me awade ko yeso demo bi wa na bompa wo yeso of
Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Proverbs chapter 16 verse 3. Osef mo fawo juma share densem na on shisha ye ebetim. Ye bompa edi enede munu ashera densa. We are committing the day into the hand of God. Yes. Ye juma sem, ye sika sem, ye difre, edi ye fiba, appointment ye won, and that day ye catch a rade say, omwaye, wo yesu demo. Pray for today. Commit the day into the hand of God. Command the day. Be one in a bomb. Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Facebook, YouTube, TikTok, you know, type of amen. Amen. Yeah, bomb pie. Say obone for ni shishe biara ewo demon any evil agenda. My God. Any evil dreams. Oko onaya so da ye bia waso edin sunsun so bone bebre wo obone for ni shishe any evil plans, any evil thought, any evil imagination, any evil tongue. Ketrema boni bia soletia anu bia anobone Isaiah chapter 54:17 or say akudi bi obesoletia ori nyina or say ketrema bia obesoletia watemumun obebu no for kase urade obone for ni hihye ye bia any evil agenda, any evil dreams, I break out, I break out. Pray your mouth and break out. In the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 2 times. I roll back. I roll back. I Nyankopon shira upi. Amen. Baby bi owo na wo hwe yen
type I break out on also Facebook or Bible says send you GDS tiano. Yes. Amen. Amen. Say what break it out and break it. Amen. They said that you're born in one rubaka and say call baby a free by this a Bible say the two munibu baby say mouse son buba na besa ya call. Yes. It is a ujidia. Oh, the okay no ayeho. Amen. Me Psalm 107 verse 20. So obibi a wo hwe ya wuti a wo yare. Anopai awie anwumre ji wa yare sa. Amen. Ji wa yare sa. Amen. Ji wa yare sa. Amen. Ni pe bi a wo appointment bi, okọ appointment bi nya ni pe ni ma dome. Amen. Nya nyankopon ni ma dome. Amen. Ni pe bi a wo hwe yen a wuti yen enanopai de wo de yesikasem adwumasem awrade asika na dwete yen dia Raden Kasamau, Amen. Sikasem Ninge Yemau, Amen. O Yesu Demo, Amen. La Otonwa Yento, Na Otoso Swa Yentua, Amen. Raden Fadi Sankan with Jumano, Amen. The Frato Formao, Amen. Yetoswa Yentua, Amen. O Yesu Demo, Amen. Jumana Enye Ye, Amen. Bompaima Ghana a driver for, Yasimu driver for, Aquento for, the Munina Dosuko Yesu Moja, Amen. Nyamema mo kwan so jojo. Amen. Me fra passenger for mamo. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Pompa mo amoya nkura adwuma abaye adwuma oman Ghana muni oman foforo so munya ni pani madome. Amen. Munya nyankopon ni madome. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Me bompa wo pe ba nyame fa bantu yem. Amen. Mo amonyem nyame mo nyise no ho ban. Amen. Nyame mamo ho masem. Amen. The Ghana kuafo dosuko Yesu mojem. Amen. Me de afare for those go Yesu mojem. Amen. Nyankopon to nhira nsiongu monsa na dwuma so. Amen. Nyame ma mu nyoma enye ye. Amen. Obi wane das wasa. Jesus. Erade obokwan to bebe be kwan ni. Yes. Eyisikasem. Shebre mu aboafo. Jesus. Me fra dance ma. Amen. Fra dance ma. Amen. Fra dance ma. Amen. Fra dance ma. Amen. Obi unya dance. Amen. Obi oti ensem de. Amen. Every nekoya oti asemede. Amen. De wabo ho mpa ya kone free samri koya ye be email. Amen. Ye be text o. Amen. Be WhatsApp o. Amen. Ye be frɛ o. Amen. Se o tin semede. Amen. It is a dance ye ba. Amen. It is a dance ye ba. Amen. Fawa dance ye. Amen. Fawa dance ye. Amen. Wo Yesu demo kan amen kasepa. Amen. Yeah, I mean she don't be say o join Sompa first service. A Monday to Friday. A 5 to 6 same time. Yeah, me ya doma ochina ye be say she sabre de me betet for natum na o pese o ja o bibi ma radea anopeya na wa frɛ o frɛ a ɛyɛ atwe ho firi wa fidie no ho ɛyɛ amenti o ho dum fidie no o kasa wi a mo hwɛ TV ne de ne screen no numbers ni mi na go screen no so na mo amutie radio no 0557 000 967 0557 000 967 0553 53 89 0553 53 89. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okase free na dia na oje mo ma Awurade anopai. Kase frama na mi adam kase akra. Isra Awurade se wonu kwan kase no ne mba. Awurade oni ho mpante na adwuma akoni awale na ho bambo. Awurade wafuna abena akra. Ohia bambo na waresem na adwuma sem ne mba. Awurade momo atanse ene deni na wotwe. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na oje mo ma Awurade o. And to me kase papa. Mi ja na me ya sa. Mi ja chenya me sa. Awurade o ye yare safo Awurade on sawo yade wo dwumasem o ma onyamema divine protection tomoso. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na oje mo ma Awurade anopai. Kase free kono ntima. Papa, ba waresem.
Everybody adibia a si kwan aye pokoko ma ante magina waris ne ba warisem. Everybody me po yam from nyisa de ne mfiri ho. We dwuma sem nyame mama dance. Amen. Amen. Praise God. Tana so metio mama. Daye Sompa sabasa bi ede o how bro me de Yesu de twa daye no mo onyame yare sa 2 minutes to so. Amen. Amen. Praise God. Udini baby okase free. Hallelujah. Udini baby okase free. Because within the street, because I feel Liberia camp. Liberia camp metio mama. Mama metio. Because we come home from until here Bible any. I have some. Everybody me suma wasem kwa Liberia camp Accra. Me bompaye se obonefo ne hihye ye biara edu ukrunya ewo kaswa ho ayaresa entokro no so wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udeni baby okase free na de na oje mama urade. Papa, you send me a chance because free I'm actually barely. And okay, me jai me how no mama me no too much from if you can send me jalo send me me. Ewrado yes sencheni nyankopon obacha ewrade kasa ewrade man sasuma ne wabusua ayadesa adwuma sem sikasem ewrade mama dance we Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase Abia kutu kwabo metio ma Ewrade ayawusa afeshi Ewrade so bob ni manya ho divine protection and to mama no maso na me ayaresa to so na me ma wa dance. Amen. Amen. Also betima boy with them. Praise God. Praise God. Hallelujah. Dino baby okase free na dia na oje mo ma urade. Na so the confusion is e so no no. So the ban ko na mishi. Na ma da ye boni bi edin so so boni bebrew me de Yesu de twa da ye no fro shebre so me bom paye se nyame ma wa dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo ma urade anopai. Actually, me did Gladys because of your class. Gladys The meeting. thing I'm young because of bombing in the bush now, but no mammy and that's Erade wa Frank Gladys Accra. Obom pai se erade mana dance. Ohia obambo. Erade kasa na kuma swade. We Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tida. For Christ, udini baby okase free man. Pacho, Najuma some walk out to 31 years in me. Unti, me jailing in a moment. On your my and your dance today. Na mame okase free mame. The Pacho Accra, a seminar nasi. Erade Accra wa France sema akode court for 31 years. Erade ya Uma de ni hobem na de esi kwan no yifiri ho no we Erade o pipe kokko no mu no Erade sa court sem Erade yifiri ho na wa franya dance na kuma so ade so mane mrem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Oba udini baby okase free o. Ache me bi ama. If we fight to so. That's why me tell me don't fika so. Erade o yen senche ni nyankopon amane ne kunu wona adwuma sem ne won sikasem Erade yema won momo adanse fa wadwuma no won sikasem ho. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kentika udeni baby okase free papa na dia na oje mo Erade. Ale kasa free papa so di di siman. Music sama Erade sa Erade ndimam. Simon papa se onyankopon adebi esi sikasem kwan no wadwuma kwan Erade yifiri ho. Erade peja ne sa wo sikasem so no oma o shebre mo aboafo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udeni baby okase free na dia na oje mo Erade mame.
feminist and Papa. And The Jama, I from the do say Radensa, and I know to a woman to say Radensa. Elrado, yes, Century, and Yankupon, on Sao Mame Yade, Manapomode, Ununian Mojuma Semso Erade, and Mamma Dancy, and Milkwamamo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O Baba, didn't baby Ocasa free, and dear no Jamuma Rademame. Sister Cruz. And one of them is where I did bamboo. I'm not a rather small Jumani. Erade wa franco so here divine protection ma on in a bush here. Na ni kune juma so erade bi kwaima ni kune juma. Amen. Amen. Praise God. Metio ma. Erade da ye basa spiritual marriage. Da ye basa biya me the yesterday twanu efru afana so. Amen. Mana dance na juma no ne sika sam so nye. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okese fru na de na oje mo merade anope. Pastor, your friend, Mamma, because I feel a crack. Mamia mama. Pastor, me, Juma. Me tell Juma, no, yeah. This is so German, Jana Peterson, and Shinamisa. Erade osi emisa na ode bemaye wafuna se man nyansa ne nimdi adisua adwuma ye hu adwuma erade boa ne nua ba ono so wo jama ne krata sem erade yema no ebusua no me de hye erade nsa se mo adanse. Amen. Yeah. Amen. Me say erade se on san ya we asi ma wo fa ya ne dwuma sem so erade o ma ne dwuma sem so baby bia wafa ya wo bia na dwuma sem enye ye erade ma wa ya san to wafra so wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udeni baby bia okase firo na dia na wo jam. With me, Sackey Kwapong. Me jama pomodin emerade na me mapomdin with mapomdin. Erade akra wafna one ne mayare sa. Erade yama won divine healing in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. For Christ so odeni baby okase firo na dia na ojam mara. I try me in the Macasa Macasa Techima. Me yap, so. Erade wafna yem ye ne ya. Ma wayare sano en to wafna so sani ya diesese ya wo Yesu demo. Amen. Mama for the last caller nam say ye breno ayebe. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okase firo na dia na ojam merade. Mampokua be kwai meti o mame. Jama busian nyama edishe bade nye bambofo o hwe ni esikata ni adwuma semu nyina Awurade wo a wo yensenkyere ne Nyankopon mame pokua one na busua wapomoden wo sika sem wo adwuma sem. Awurade peja won sama busua no ma mo adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Let's mo amofre nyina mo nyai frɛ ye bre na ye be na ye signing out at the same numbers mo fra me ne me team ye ne mo be kasa na ne mo abompai na ma ba kwa mo betima afra ka ho ye 0557 30 90 0557 30 90 numbers ne me say nyina ye signing out mofra ye ne mo ebebompa me ne me team senia me kanu wo bibia pagya na me mo so mpaye ema de wapeja ni nsuo de wapeja ne documents adebi wapeja me twenya me tumi se mo wurem nsuo na ne miracle water na ne healing water de odi be biara radema wadanse me fra dance go documents na so wo Yesu temo. Amen. Amen. Mo ya mo friend na mo bisa say na da ben na ye pese ye be hu nyame akoa na ya wada bia na ye cancel ti ya wada be e ya no pa no nsia kosi eye ewia dumini ya wada bia e canceling
opeso behu sofwa mo amubisa ne ye mo ye ho sei ye nchaje e wo Sida worship center na oba sane ye bofode ye wasafo bie mu no obobia ode aboa onyankopon adwuma na 1st August ye memene da ye special counseling ama wona oye abenye adwuma oye obi adwuma unya kwan bibi de unya bibi solitiao wade bi ye influencer wade bi say no eya homachi no num na cancer no ashase enti share no song save the date sabre de ekofa no nsia kase bono abrel have a good day bye bye wante unipeduase a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye enhoma bi a efri usisi achi se de ohu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na atwetwew eye wo ya itutu titu ni anajo itimi ka ona ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya abotre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opeso hu se de enyoma sitie ewo yefunu mu peso hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne ye hu adekropote a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekɔ anim ye ye hwehwemu customize highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asasi su nyina enemre mu no dodo na no efri yenu ane die mu enti se aduro foforo ekofa yenu akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a ye de hwehwemu ena sono mfidie a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Tichiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no efri 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen na yenchrow yaso ya eben